dobar dan. Danas snimamo parodiju od Minecraftu. I krećemo, nema ništa govora. Malo drva. Ništa. Dobio sam drvo s lišćem. Lišće ide u kurac. Dobro je, imam jedno drvo i mač. Sad dalje. Čuvaj ti da ne praviš. Ovdje ćemo postaviti šator na prvi dan. Evo ga. To da znamo gdje sam. Ajmo. Vidio ovih govana. Evo. Da vidimo li to desno. Opa. Modovi. Ništa, idem ja da žderem. Pričekajte. Herobrine.
Herobrine, evo ti ovo. Na. Neće da uzme. Beži. Krivi put, fok. Prekupljamo drvo. Riješeno. Drvo nećemo da uzmemo smek. Ovdje ćemo da napravimo neko sranje u kojem ćemo živjeti. A zato se trebamo spustiti dole. Ovdje ima puno trave, pa ćemo da je razbijemo. Au. Vidite, ovu smršku uzgajala moja baba. Neko dole kuda. Pritisnite space kako biste skočili. Ovdje da gradim bazu, ne ovdje. Tako da dođem. Aha. Ćemo here. U novoj verziji su došla kamenja. Vidi, kojom se miču, ima gravitacije. Jar, jebem ti. Govno. Ajmo. Ajmo dole. Evo je. Uspjeli smo dole. Moglo se i na lakšina. Neko govno. To je nogu. Ali lopula. Kupte palmu. To će da bude ono drvo. Vidiš. To nas čuvaš da ne napadnu? Marširamo ovdje. Evo ga. Moja baza. Dobra. Užas. Naći. Radi. Džemo.
pošto dijamante ne mogu da nađem, morat ćemo da odustanemo od ove avanture koja nema smisla.